Welcome to my channel. For today's video, we will be transforming mixed fraction to improper fraction and vice versa. Let me go directly with the first example. Mixed fraction is a combination of a number and a fraction like this. Yan. Pagbasa, 6 and 2 over 3 or 6 and 2/3. Ano lang siya pagbasa. Unsaon pag-transform into improper, ingon anion lang, equal sign sa tauna, and then bar dayon. Pwede na po dili ta mag-una og bar. And first step is it times kaning denominator sa whole number. 3 times 6, you have 18. Ang kanang 18 i-plus sa taas. 18 plus 2, you have 20 over copy ang denominator na 3. So, ang improper fractional form ni 6 and 2/3 is 20 over 3. So, inani ang dagway sa improper fraction. Dako ang numerator i-compare sa denominator. Mo na improper fraction. Okay, atong i-check kung tama ba yun ang improper fraction nga form sa mixed fraction nga 6 and 2 over 3. Ato nang i-divide. Ang kanang bar, 20 over 3. Ang kanang over, that is a divide. So let's rewrite this 20 divide by 3. So pila katag 3 sa 20? We have 6. 6 times 3, you have 18. Minus ang 20, kuha ang 18, you have 2. Dahil ana si 2, dria, sumpay dire, 6, 2 over divisor na 3. Kanang number sa gawas. So ang answer niya is 6 and 2 over 3. So tanawa, parehas lang yun siya. Another example. Let's have 5. Butang nato 7 over 8. Ano ta? 5 and 7 over 8. Let's transform this into its improper fractional form. Sige. Bar. Place the bar beside the equal sign and then, so good na ta. Ang kanang denominator, i-multiply sa whole number. 8 times 5, you have 40. Ang kanang 40, i-plus sa taas. 40 plus 7, you have 47 over copy. Copy lang ang denominator. So, ang improper form, proper fractional form, improper is 47 over 8. Atong i-recheck. 8.1 na lang ni 8.1. Nga ka ni B. Nga diri ato sa B.1. Tanawa na ito kung parehas bagyan. Let's divide 47 to 8. I'm going to use another 47 divide by 8. So, pila katag 8 sa 47? You have 5. 5 times 8, you have 40. Minus ang 47, kuha ang 40. Or bring down na ang 7. 7, kuhaan ang 0, you have 7. Ayaw na ni, kay 4 minus 4, you have 0. So, dala ang remainder, dala, i-over na ito ang divisor. So, 5 and 7 over 8 is the mixed form of this improper fraction. So, 5 and 7 over 8, same lang, parehas lang sila. Okay, let's have another. Bali na po ta, kuanta. From improper na po ta to mix. Improper. Like, saman oy, 12 over 5. 12 over 5, it's an improper fraction. Kay dako ang numerator, i-compare sa denominator, or dako ang number sa taas, i-compare ang number sa baba. So, unsaon siya?
pag-change into mixed fraction. So, sayan lang. Mag-divide dira gyud ta. You have 12 over, divide, or over 5. Start na ta divide. 12 divide by 5 na atay duha katag 5 sa 12. 2 times 5, you have 10. Yeah, minus dayon ta. Bring down, or 2, kuhaan, or 0, you have 2. So, that ang remainder, i-over ang divisor, or kaning number sa gawas, and then, mauna ni ang mix ni improper. Mauna ni ang iyahang mix. Ang mix ni 12 over 5 is 2 and 2 over 5. Unya ato dahil i-recheck kung tama ba yun. Diyan akong area. Diyan akong na area ha. Maggamit lang ko o green siguro. 2, dalawa na to ha. 2 and 2 over 5 equals. Atong i-transform ni siya into improper para makita na to nga kaning improper nga 12 over 5 mao gyud ni ang ihang mixed form. Let's see if tama. 5 times 2, you have 10. Ang kanang 10, i-plus sa 2. 10 plus 2, you have, bar sa top, 12 over, copy. So, same lang din sila. Ano ang kasayon? Thank you. Bye!